Lijep pozdrav! 20. zadatak pod 1, državna matura 2012. ljeto A razine. Kompleksni broj koji je u obliku z a plus i na kvadrat plus a kroz i je a neki realan broj, moramo zapisati u standardnom obliku z je x plus y i. Dakle, da znamo koliki je njegov realni dio, koliki imaginarni. Vrlo jednostavan zadatak, trebamo to malo sada srediti. Z jednako a plus i na kvadrat. Moramo kvadrirati, imamo formulu. Prvi plus drugi na kvadrat. Prvi je a, drugi je i. Dakle, prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi je 2ai plus drugi na kvadrat je i na kvadrat. A plus, imamo ovo a kroz i. Šta ćemo s tim učiniti? Ja ne mogu direktno podijeliti a sa i. Ali moram pomnožiti, moram se riješiti kompleksne imaginarne jedinice iz nazivnika. Znači sve mogu pomnožiti puta i kroz i ili minus i kroz minus i. Jer ja ako množim neki razlomak i brojnik i nazivnik moram pomnožiti s istim da bi dobio isto. Znači z jednako. Ajmo sada ovo sređivati. A na kvadrat ću prepisati. Plus 2a i ću prepisati. I na kvadrat, znamo da je i na kvadrat minus 1, pa umjesto plus i na kvadrat pišem minus 1. Pišemo dalje, plus a puta i je a i, nemojte slučajno se ovo kratiti jer onda ste se vratili na staro. I puta i je i na kvadrat što je minus 1. Dakle, da vidimo što imamo. Imamo a na kvadrat plus 2a i minus 1. Što ovdje imamo? A i kroz minus 1, taj minus se može popeti gore, pa ću dobiti minus a i. Idemo sad još to malo sređivati. A na kvadrat, pa gledajmo, 2ai i minus ai to je plus 1ai, odnosno ai. Zašto? Jer ovdje imam 2ai, a ovdje minus 1ai. Dakle, to je 1ai minus 1. Pitanje je li ovo dobar odgovor? Ne baš. Mi trebamo prvo napisati realni dio, a potom imaginarni. Realni dio je ono što nema i. Znači, a na kvadrat minus 1 ide prvo, a tek potom ide onaj imaginarni dio plus a i. I ovo ovdje je točan odgovor. Hvala što ste gledali ovaj video, a u sljedećem mislim da ide modul ili apsolutna vrijednost kompleksnog broja.